Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Samla Pule Nursing Naganiga Jala Meghalaya, Kiba Pule ha East West Group of Institutions. Klepen pau ke jingstengau Kmen banyo ke kabuksiar, ban Jinghikai pentebet hakaniga Shlam Pule ke badan hakanong ba Bangalore, jonge jala Karnataka, ke belong ru ke Niki College, ke Bahatam na ke bentaban Pule, ke nursing at bat paramedical. Hakaniga Shlam Pule ke bala a ke jing Shakri, ke bala pelatsan postnam, bat ke bala yo ru ke jing itho, na ke Indian Nursing Council, ke ay ke dor Pule ke bakhamduna, ke education loan bat ke jing kershan. Om tangkata, ke peliru ya kelat penyokam ke belong shispa na ke shispa bat bun negi Samla Pule na ke jela Meghalaya bat negi weki ke jela ke Pule hagani ke institution na ke benta ke jingtip ke bakamnya pelaban ini ku aku pergi from the East West Nursing College ke Bangalore ke ini dia ku join the GNM BSc ini yo ini just start dua kat cincin yang lain ini yang sedang one English overall via English na kat itu marsin wan Englishnya ada improve di English ya ke yusuf oleh hadu kita hadu Jinghikai hadu di classroom hadu di bus na provide na ke school hadu ke hostel yang ibu saya man ke safety no kat hadu ke warga mak pagi hadu ke Jinghikai ku salah bos ke pagi tapi kita dah lebih cuba aku akan berskrip pada the East West School of Nursing ini dari kabala aku kenal pada government of Karnataka ke junction jengah long friendship at Jinghikai bagi para kelas bagi kuih state bagi jelah dan ngasno haka English do ngasno lang improve naman ba haka ban ko ngasno nga haka English ni bangwan ning yo banyak kan bagi kuih pan. Nursing is not just about theory, it's about life skill. Here it is not a college of nursing. We have a strong academic curriculum with a balance of classroom learning, hand-on training. The faculty is experienced, supportive, and they guide us through everything from basic. We also have simulation labs where we practice clinical school before stepping into a real hospital setting. One of the best things about studying nursing at East West College of Nursing is the practical exposure. We get to train in modern hospital working alongside experience and doctors. The real-time hospital experience is crucial because it prepares us for that.